Maloi lau mali a ho e ki mo lele tonga ko toa pe. Fia ki taritali lele ki mo tonu ki mo u ni ngongo mo le te tonga ulua ki mo wa. Kai o mafo ki televisioni tonga ki he hoani. Wakai koe ke ngahi ulu i o ngongo. Mapuna ai kasa mo mau ki atmosphere o au ki kilomita e taha me o ngā whikiristahi ko home reef. Ia i whakafuafua i te wesia mo vai i lolo whanua i mahina e wa kahoko. Tupu me he lahi o lala a i lolo tonga ni. Pea malawa ki te wawea nge ngā ue koe e potu ngā ue tamate awhi me whatua ki a tonga. Ki ono whatatolo i hatupuanga o havela kuhoko me he mea ngau whaino pōni koe kua o mai ki tonga ni i loa koe drone. O ku te iepe me ngahi tala noa kehe ana iange, whatahai me tawakai ki he whamui taha me mala e o e sipotik, koe e wakai lewa eni ki he whakai ki. Na e te eki ki kakato e hoa e wa whāhana tuku mai e whamatala me he mo ngā whikiristahi ko home reef, ko toi asi sa te laite ai toi ngā uta mo ngā whini i he taimi whā ko ia o e whiawhi ane awhi. I e ne toi ngā uta ko e nia ku ne tukuange e kasa mo e mau ki atmosphere, o au ki kilomita e taha me whukahitahi kau i kai ke iai haefu mo ngā whi e mapuna me mo ngā whi home reef. Senolita tui vai me whakaikiki. Oku i kai whatokanga whatamaki ki whewhalau aki wakapuna, pehe ki he kāinga o wawao moha apai. Oku tuku atoa e tapo ki he kau whalau tahi kotoa pe, ke whakamamao me he mo ngā whi home reef i ha kilomita e tolu. Lotonga ni ne whakamal ala siolokia pule angata ni la kula ki he tuunga o iai mo ngā whi klistahi ko ia ko home reef. Oku ase ki mawhana i he whoi area koni ki ai koe home reef. Pea koe whoi mawhana koe ana ki tūtū maa pe, o hao pe ki he taimini, oku kei asi pe he satellite, oku mahino koe pe ki ea mawhana he ki whoi kongatahi koni. Ko historia koni koe ai ki motuni, koe ne mapuna whakamui mui i he wafe mao no, pea a kosi koe wafe mao no, pea ospe koe ne mapuna koe ya, pea puri ai pe ki motu ki lalfonua. Pea o koe ke puri au pito, o kunofo pe mita haungo, loloto ko mita haungo fulu, mi lalo kristahi. Kulava pe ke asi he taimi ku whase ha peau, taimi ku mamahai. Ka koe ngahi whakaata ko ku wakai koe me satellite, o ku keke aha ue sia ia ngahi kau peau ko, o ku tawhi koe o lunga he. O ku au koe o lunga he funga mo ngafko ni, neonga u kei mawhana pe ai vai. Ai aku o ku mo ui liririri pe ai mo ngafi he taimini, hange pe hane tuti pota, ke whakarea ke toi mahino hange. O ku mahino pe foki ko tātu o lahi ahano tōtou whamanatu mo e tapou, me he ofisi whawhanua kuna o tokanga i kina ngahi whatamaki pe nimo, ai mahu inga ko ia mo ui mateu teu, ai nei toi whamala ala pe kia e tale ki tā mafua maka. Ko ia e ku atuai e poupou, pea mo e whakatolahi ki a hou eki, pea pehe mo e kai e whanua, ke tau tū mateu teu pe he taimi kotoa, o kai ke uhinga inia ke tau wirifia ai, o tau sio atu pe ke he lau a historia, ngahi mo u ngā whina e puna he taimi koe, e nau mapuna he taimi koe, pau tau siolota atu pe nai anga whewhe mo ui mai, o tau e tau whangakui, mangai kui, o panau hoko se ini mai ai, o au mai enu ka tau tolu he kuonga koe ni, ko toi hoko mai ai e ngahi mea koe ni. Ka pau na nau mo ui ngi nau tolo, nau tau hoko mai au, au mai o tau maua mo ui he taimi ni, pau tau tui, te tau wharatolahi ta tau pe ke tau whanau, ke ua hoko e ngahi mea koe ni, ko ha mea e ke nau manawahe ai, pe nau irifia, kai hoko e ko ha mea ke wharatolahi ka te nau tolu, ke nau toi mateu teuange e nau mo ui, ke uhi ke nau toi hoko se ini atu, hono tala noai, i ha kuonga ia, e toi hoko ai ha mea peheni. Koe mo ngā whi home reef, nei mapuna whamui mui pe i a kosi ta uawhi mao no, pe ato e foki pe ki kilistahi i he loloto koe mita e hongo fulu, me i lalo kilistahi. Mai ngonga le teo me televisione tonga ko au Senolita tui vai. O ku iei whakafuafua e we sia mo i vai ki lolo whanua i mahina e waka hoko matu unga me he lahi ko ia e lala a i lolo tonga ni. O ku matunga eni me CCI, me he lolo tonga CCI ko ia vai uhak tāna ki e whunga e whanua pe au whawhalala lewa ki ono ngai aki ko ia ngahi matawai me ngahi vai me lolo whanua.
Pehesi olo ke pule angata ni la kula aku kehe pe ngahi matawai i tonga tapuni mengahi tūku i motu i toke lau. Pe aku kamata lewa ke wesia mo vai i lolo fonua, maka tuunga me i taimi lolo e la ala a i tonga ni. Kon whakalaka pe ha mahina ua tae uha, kamata lewa ke holo, ai matolu ia matawai meri e koni i rifuka. Aia tau pehepe koe taim lolo aia, koe lolo aia whiwaha taimi, e lawa ai o holo e matawai meri e, pe koe tarifaki koe ia, o kunofu koe lalo fonua, ke to'o anga maheni koni, o ku whai koe i rifuka ke whima uwai e ka inga koe ai. Aia koe waka ia nei whai e wafe tahatolu, o whakahoa lahi e uha, mo e taimi kou ki tuua i koe e uha i hafo i waha taimi, aia ku mako mahina ua. Ko tonga tapuni, koe wakai ki ai kua o ki mahina ono, ai tae aha uha pato kamata rewa ke holo ai matawai. Ai kon te lolo an koe ki ai alo ai pim taimi mo ki toi manifi ange. Aia ko hapa ia ko siawe ke holo o toi pe mitai taha, e mihe ne no molo ko mitai nima. Ko tonga tapuni o si holo au ke mitai fitu, ko holo e me matolo ko mitai taha ua. Ka koe ngahi wharatolo ka ni tala mai o malapa pe ke holo matawai koe i lalfonua. Whakatoi lolo ange, o hange koe kamata whakatokanga koe ni ku tau tala noa ke ahoni, ki whakatau te tokanga ange tau whima uwai. E toi manifi ange ka pau te lolo ange. Ai koe whatutamai ki koe te lolo ange, o ku te lahi ange whima uwai, ta e toi ka pau te tau tae tokanga, e toi lahi ange tau to'o vai, pa toi oma ange, e toi manifi ange tau matawai koe i lalo whanua. Pētale ki tau wawakai matangi o tonga o whawhaanunu e au ki hatu unga e toi kōwia ngai whungai whanua i he mahina e ua ka hoko. Whatatau ki ngai savea ko whakahoko, ai lahi e ngai lipoti ko haa mai ai lahi e ngai wesea mau anga vai, mo e maha ko ia ai ngai sima vai ino. O koe whafuafua e toi hoko atu pe ai la ala a i he mahina e ua ka hoko. Nai whakamala ala whaanunu ke he tuunga a tongani ke la ala a, e au pe ke he tuunga koe whepaki a tongani mo i whaingataa i he mau anga vai. Na tau lere mai whoke he whae tau lanina. I he tau kōsi o au mai ke he tauni. Nei ai ai whakaukau, mo whakafuafua e ngari ke au mai koe ki sone, ko mawahe te lanina mea ki te tau tolu. Ka kone tō koe tai mini hange o ko koe pesete maalonga ia, o koe pesete whitonoa he tai mini. E malawa peke te hoko mai lanina ia pa te ki lere atu ki fofoloa. Ia ko te mo tokanga i pe i he tauni lahi au pute ngahi taimina tau hawiriwiri ai. Hako hako. Lahi ngahi taimina e hoko ngahi hako aho walu i ke taha. Koe nau en koe lanina. Lahi hako hako. I he taimi koe ni, he tau taimi momoko. Ka koe taimi koe au atu koe ki he whae tau uha. Ai ka matai Novema o lere atu ai ki e pereri. Anga mahin tau whae tau a wha, ko tau whae tau uha pei. Ka pau e au atu ki ai o ku hoko atu lanina. E mahino pe e alo e awarisi e uha ki olunga. Pe o pehe pe e whakafofua ko he taimini. O totonu pe ke ka mata atu i laine koko o e manakatu o mo Novema o lere atu ai. Totonu pe ke whaki mai e uha. He hau koe ne whae tau uha. Kai ke he koe vai whanua haapai o kulahi tahe fie mau vai i he lolotongani, pe ku lolotonga whakahoko e ngāwe kai ofis whanua no toka ngai kine ngai whatamaki penimo, a hono ngawe aki ai mi sini ki hono liliu ai tahi ki he vai inu, ke tokoni ki ngai sima vai i haapai ko osmaha. Whatatau ke whamatala mi he wakai matangi, koe pesete walno ai uhana e kai ki hoko ia. Aia kule kote ai e haapai ai vai uha si isi itaha ni lawau tānaki, aia koe mahina ko sune me mililita pe taha walu. Siulai me mililita pe ua taha pe ako au kosi lewa me mililita pe e tolo ua.
I tonga tapuni ne tāna ki pēr vai uha i he mililita e tolu i sune, si ulai me mililita e wataha, pēr ko au kosi me mililita e tolu walu, ka oku kei kau pēia i he maulalo, whatatau ki awalisi totonu. Kai ke hok tuku te tapo ke kakai whanua, ke toi whapapau i ange ngahi pamuwai me ngahi laine pamuwai i ngahi apinofuanga, oku ikai ke mama, ko hi ke oa e mole noa iai e vai ko hui ke tuunga whatutama ke atongani i he mahina e ua kahoko. Mai agonga le tio mo televisione tonga, ko osnoli tātu i vai. O guia e toi ai potunga i tamate a whima i mea whatupa ki atonga e toi wawiange na ngā ue ki ono whatatolohi tupuanga o havela ku hoko i hono ngai aki ko ia mea ngā ue drones. O guro tanga whahokai i he wikeni proklama ako ahaini mai potunga ue o kawatu kei ngā hikopa whikau ake puleanga, kau kei e wasioloki e puleanga, polis tonga kau tau ene a whio me ngā potunga ue ke he pē. Ko e proklama ako ko e nia kutataki a e kau taha Global Medic mei kānata. Vai whanua tu pola mui whai kiki. I he whamatala tō taha kuni te take a polo kalamakoni i he kautaha ai Global Medic ko Daniel Sia. Koe whaamai polo kalamakoni ki ako i ki hini ihi ok nau kawatu ai whaunga hono ngai aki o i mea ngā ue drone ki hono tānaki aki ngai whamatala mo i ngai whakaikiki ko toa pē o i ngai mea o whima o ki nau ngahi ngā ue taktaha. Nāne pehe koe mea ngā ue drones ko i ni oku malawa ki toko nia ki hono tō mai o i ngahi ata pehe ki ngahi vitio ha whatamaki o hoko i tongani. I ka ingatai ka koe mea mahu inga heni i hono ako i ki nau tole hono ngai aki o drones ko hono tānaki o ngai whamatala to tonu pau pia wawiange. I he taimi te tau pēku te whakawhainga maalie i angai e taimi ki hono whaha ki kau mamawhai e whatamaki o hoko pia me iai lewa ki whahoko hanau tutu uni wawe o whikau aki moha ngai whatamaki o hoko pea koe halewa ha mea e ala whahoko he pule anga mo i whonua ki whasisi a ke palpalema ko ia hene tuu ki he kaha o moha ngai whaunga ki whakakea ke ai atongani me i ha whatamaki. Lolotonga ni he whamatala ai ofisa whatutolo vela me i he potungai tamate awhia tonga Sydney Vea ko e taulahi eni ene ngāwe he potungawe pea koe ulaki taimi eni ke nau ngai akia i e mea ngāwe whakaono pōni koe ni ki he ngāwe whatutolo vela o ku nau whakahoko. Nāne pehe ku mahino me he polo kalamako ni te ia e whalakalaka makehe ngāwe o ku nau whai o tau te whito eni ki whatutolo ke tupuanga o e vela o ku hoko ai au malawa pe he drone ki ne tala e tupuanga o ha vela o ku hoko. E lawa e mea ngāgo ni ke nanga o mea ngai ata takatakai me ngai ata me olunga me ngai whare ko hokai whatamaki. Pa ikai ngata pe fokia he ngai vela ko hoko. O ku waipea ngai ngā wela he potungawe ngai operation o ku whahoko. Na mau toki ki kamata ngai foki he wike koe ne taha ko hili ki tua me ki he vela e tapuhia. Ko vela foko ni na ne vela he ngai tau ko tau si tua me ai na me vela i ha wike ua. Ne whanonga ka e vela pea ko e lia foko ni ha moulawa e pehe e hoi ki me kai whanua ko e lia lahi a pitoin. Pea ko kai ki e toka maari ke lawa to ngai ata me ai pea ko e lia ko whai meha no operate ko ngāwe mama oi me e lia ko whai kai ngāwe o wai ka ngāwe whai kai ngāwe no tamate e lia ko ni vela ko na hoko. Ka ko tu e motani e toko ni apito e mea ngai ko ni ke ne lawa whanonga tuia ka ngai e lia ofi apito ki e lia ko mama me whaitu ko whalere mea ngāwe. Ke ne lawa to ma ngai ata to tonu mo lawa o sio ke ni ko ka ngāwe ke nau safety anau to te lia na ku hoko whatamake ke nau to. O ku kau whoke polo kalamako ni ihi me he wa sioloke pule anga. Ai ni whamatala i henia a pai moala me he sioloki o pehe. O ku tokon lahi au pita e polo kalamako ni ki hono ngawe aki o drones ki nau ngawe o ku whakahoko ai o ku whahoko me wa sioloki. Ke hui ke te waweange mo to tonu e nau ngai whamatala o ku malawa ki tuk mai me iha whahinga whatamaki o ku hoko i tahi hangi koe puna hamo o ngāwhi. Ika ingatai ka e te mahino ngai e tu unga wea e palpalema pe ke whatamaki ko ia o ku hoko. Toki mahino ene au iau lahi pehono ngau e ke whaingi drone pe ko whaingi mea ngau e puna ko ini ke ni hanga o mai e information ni pe na e ngau e ki pe ia o hangi na e kau madolu i hano fufo ngau e ke drone ni tonga ni na e pe he hangi pe ko ma olu pe to o mahala i tā to o mai pe hala i ata. Ka koe ku kau ko he ki ako ko ini ku alueni osene alueni whaosese ahe ua o ku lava ke umahino ia ku lava he ki mea ngau e koe ni ke ne tala e irrigation ni pe koe anga koe ni koe ai mo ui koe ni koe e ngoue. E lava ke to o
Ki capture hafu I footage he taimin pe ko hafu I ata he taimin I whakakuata basis pe alawa rewa ke whakawhiho anaki pe kompea I a talai pe ko alu ke mo uirere ange ngoi koe ka kuta no ako ko hawahe ki ai I he mahu inga ke toi whao I atu pe te tau toi whakawhe I atu I ke ka hau wawe mai ke toi lolo ange polokalama koe ni ai au mo fui ata I he taimini he whai he ki mea ngau koe ni o kui koe ko femo capturing pe ko no to o mai ngahi ata o ha me agu mafana ai to kon la hebto ke ta faxiology fa I he tu e motuani tau te feto ke volcanic eruption ni pe ko puna ko afi mana tu ko feitu ko puna afi la hebto e feitu mafana ai pa ko tu e to kon ia pito kai ke ko tano ko ki ai o kauia he teknologia pe ko knowledge tau pe fa muy ta hai ko ausia I hano ngā ue ake drone I tonga ni he tue motuane. Kai kehe I he whamtala a Daniel Sia o kone te tāke polokalama koni me I he Global Medic. I he kakato ai aho hono ua he polokalama ko ni o kone whatokanga iai ai waweange ai ilo ni ihi o nau kawatu ki he polokalamani hono ngai ake drones. Ne ongona iai ni ihi koe nau toki ala pe ini o ngai ake ai drones. Nā ne pehe ka whaamu ke o siange aho I ni mako ini, ko nā mao ai ilo me tau ke whiunga ki no whahoko e ngā weni I he whaunga ku malu, pia ki tāna ki a ngai whamatala ku whi mao, e nā ngahi ngau taktaha, pia toko ni whoki ki he whonua. Kai ke he koe polokalama koni hoko atu ia I he wikeni ki toka kato I he aho whalaite o I wikeni. Mā ngongo ai le te o mo televisione tonga pa mi makeke ko awai whanua tu pola. O kuia ia ola lelei e polokalama ki ngahi wheitu upule I makehe pe SMA I e toi lelei mo mahuange ngahi mea mo ui kai o seni I ngahi wheitu o koeni. I he whakaeke eke a ngonga le te o tonga mo I pule lahi e putungai tō taito ke tātui kolonga hauhala whihi. Koe ngahi wheitu upule I makehe eni mahiwa I tongani, pia ko osi mau e ngahi tūtu uni mo e lao ke ngahi sone ko ia, pia ko pau ke ia ngahi komiti ke toka ngai kina ai sone takitaha. Nai whamala alahala whihi ke tuunga ngai wheitu upule I makehe ko ia I lorotonga ni. Paka whatongia koe potunga ue ko hono mui I whaka mahina atu, whaka kuata. Aanga koe ngahi ngau whahoko ko me ngai sone. Koe ngahi ripoti ko mai koe me ngai sone, ku tupure kina au pita ngai mea mui. Hange na kulave ane nai whekau aki pa mano hao ko ia o ture ko ia I kouro. Ya koe maari koe whamatala e tongo taha koe haana e kupenga. Na nau whahao pe o ture he loloto pe moe ulu whaet kito. A koe taimin ko nau lawa po hao hana one he matawhanga koe uhi koe nau sone. A koe ngai mahino pito pe mehe ngai whamatala ko mai mehe kolo. A tupure kina ngai mea mui o nau ngai sone. Pang nau fie ahi. Ane a whine ka mata e polokalama ako whawhanua ki hono mui I oi lao, ki ngai wheitu upule I makehe, ai ene kawat kia e kau taki komiti mo kau ofisa kolo. Na e wahe ai ai sea e komiti wheitu upule I makehe koe nukuleka Steven Whiau ki ngonga le te o tonga, o ku nau whamoa ni I ai lelei ko ia ai polokalama ko e ni, o ku toi lelei yangi I lorotongani. Eko whawawawha ke tau e talunga fulu koe ni, o amai ke tau ni. O toi lava rewa ai polokalama koe ni, ke toi whoki ai matawhanga, ke he mahu ko eika. Tan as au pito pe ia he whanonga ange ai kaito olahe nau sio, ki he nofo eika I he whanga. Ka I he ngahi tau mai a koe, ne te ke whotu e polokalama koe ni, naka ki ha te hana pe he ia. Ai u te whoki pe ni hange koe kuohiri. Mahu ai area, pia te whaofange hono tauhiko he kāinga. Pia nea kompe koe pe whanki I Paloparema, I kehe pe I he community, ke kākumene. Kai ke lawa he Paloparema koe ke tauhi e mau ngā ue, ke le rei whalukfua, ma e whonua. Koe viso nei ai potunga e tautai ki kakai o whanua ke langa mo whakaivia ai tonga, me he ngahi koloa I ngā tai. Lero tonga ian e whamalo I ai pe halafi he kau tautai mo ngahi kolo o iai ngahi wheitu upule I makehe, I he mui pau ki he tūtu uni mo lao, mo tau he ngahi sone o toilele yang e whakahoa ke ngahi tau ko maliwa tō. Kai ke he koe tau mua whoki e whaka amo e potu ngā ue, ke tū whakataha ai tonga ke ngā ue I ai mahu o seni ke owa e te whawhalala ke ngahi kiki mea tokoni I tu opure a ngā. Mai angonga le te o me televisione tonga, ko Osnorita tui vai. Pea ku kei lele I matangi pea ngahi ngā ue whahoko I vai whanua haapai ka no whakatu uko I ngahi whāma sola I ngahi tūku I kolo pehe ki ngahi motu. Ko e polokalama ngā oi koe ni ke toko ni ai pule a ngā Australia.
Ka ko alis tu po mo whakai ki. Ko na toko nia ko ini Australia tonga ni ke au sia tau mo a mo foto tu ke au ke tau anoa tau noa, ko ngā una tonga o ngā wai aki ai pese te whitu noa o mau anga iwi o ko lava o whafo o, ai a galiliu ene mau anga uhila mi he ti solo ke sola o whafo wia i to koni ai polokalama ngā ue mau anga iwi whafo o ke tuku i motu i toke lau, pe koe oi rep, pea o ko tataki e panke langa whakalakalaka a ECA pe ko ADP, kau ngā whapaanga tuki ai a Australia me ngahi hoa ngā we. Ia wike ko o sina mea toa tala whikaulahi a Australia ki tonga ni, Her Excellency Rachel Moore ki Hampai, o a ahi ke tūnga koe kea ngā we ke whama sola i uiha mo whele mea, pe ko hiria e hokot lewa i ngā we ke sola i pukotala. Na e pēa i e pule koia i he polokalama ngā we ai 3 kama Solutions, se ti taia jen, o ko whiawhia i ene wakai tonu ki whawhonga koe ka inga o iha mo whele mea, o nau whiawhia i mahina koe whama sola ko eni ko malawa whotu o tene tuwhaki ai pese te au e mawanga iwi o ko toi lawa koe whawho o i hoa i wa wha i e hiri hono ahi koe ngā ue koe ni i he asa pate kono tātā koe mahina ni pea o meika kato ai ngā ue kai malawa ke ngā ue ake ka ingani e mawanga uhila me he iwi o e la a. Nani te peka lotonga ni koe ngai apno whanga i uiha mo whele mea, o ngā mau uhila pe mihe ti solo i hewa e ono i he aho. O ko ia i e kau teknikale ai 3 Gamma Solutions, o ngā lotonga i hapai o whahoko i ngā ue ki ngā hi whama sola, ai a ko kau ki ai a Valentine, Alvaro mo Paula pe ke tō tahama tau o kune malu i koe sola ko Hikaione lo moli. Ne toi whahai matapule whewhatongea a uiha ko halato koa, o tatau mai ha ai ni whiawhia i hene whamoni i ai makamai le mahu inga koe ni i uiha, ko hi e toi hiki hake ai ngahi hoa e malawa ki lau mau hila i he aho me he hoa e ono ke toi lahiangi i ono whatu ko ia ai whama sola pia koe mana. Nā ne whamalo i ai e tokoni koe ni ko malawa whahoko pia o ko whawheta i ai ke tu i o langi. I e polokalama ngā ue koe ni ki uiha ko malawa i whatu e ki sola sisi i whi ungana malohi mo i kilowati e te au. Pe ki he maka kilowati e wangiau hongo fulu, senolita ti solo kilowati e ni manoa, mohono wa ea ki he ngahi api no fuanga e te au hiwa fitu. Iane pe he malawa hene ngawe ake uiha ai uhila ki hono haiane ai wala mo ia e aisi ki he ngahi api no fuanga ke toko e ngahi mea tahi hange koe ika uo mo e wheke. Ko e polokalama a iahi e kakato i ke au whalai te kona taha ono ai e ke wikenia ki mua peto koko atu ai timi ki ono tesi koia ai sola i ha ano. E ai whoki me polokalama ki ono a koi e timi ngā ue ai oirep ai komiti kuna tukanga kina ngahi sola i he ngahi kolo ki nau whea ngai mo hono ngawe aki koia mea ngawe koe ni mo e whaunga koe ki hono ngawe ake sola. O toi ai whoki me whi polokalama ko tāu ia ke telefoni ai kau teknikale koe ni kau taha 3 Gamma Solutions ke whatokanga kia ki nau tolu i e taimi koe hoka whainga palpalema ki ngahi sola. Ko e whamimitawi mala e sipoti e hoko mai o ka hiri e ni whahoko atu ia e Alice Tupou. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. E malai koe a ka pulu li ki kua whahingoa ai timi whalahi koe timi mate mātonga ke whiauhi ipua mamani, peo kia ia ngahi hingoa whaou o ko whakaua atu ke timi. Ko hirang eni a hono whahai pule lahi e potunga awe ke ngai ngau whaloto whanua, pe koe sa keitalia o ipoa te whataimi ai a ka pulu li ki a tonga tu e tā whoto whisi iahi, no tonga whatama kehe me kau whaiongongō i he a honi. Ko timi koe ni nei whahingoa o ko kau kehe kau wa inga whaou o hange ko David Fifita, ka koe whaweti lere whiwheka tutuku ia a Australia. Roto ani nei toi pehe e toke tā whisi iahi nei toko tolu hewa pe ai timi, pe kua lawea mai eni a Sitiri Tuponiua mei he Sydney Roosters. E koe te ui hoko hoko at pe he risi koni nei o mai koe koe ngai tu ungae ni ka koe risi pen nei o mai koe o toko tolu walu. Koe uraki ko talatau a mone, koe ua ko Andrew Fifita, tolu David Fifita, koe wha ko Edin Whanua Blake, Nima ko Moyaki Fotwaik, ono David Fusitoa, Fika fitu ko Siliva Haviri, walu ko William Hopate, Hiwa, Conrad Harold, Hongo Fulu, Elia Sakatoa, Tataha,
Isaya katoa, tahawa, sione katoa, kai tok whapapau ipe ka pau e au kei ku ne mao ai tu unga o e fitness. Ai ku whaam koe whai a kōpe mo i kau pūre o i timi ke au sia e sione katoa. Taha tolu ko Felice Kaufusi, ko taha wena si wa inga ia pe mai timi koe e Kangaroos a Australia, ko ne pore mai ke wainga matau. Taha wha ko Oregon Kaufusi, taha nima ko Kion Kolomatangi, taha ono, tolu tau koula, taha fitu, tui lolohea, taha walu ko Sonny Luke, taha hiwa, Penny Medrock Masila, wanoa, tesi niu, ua taha, Joe Ofa Henga Awe, kono ua ko Haumore Ola Kau Atu, ua tolu Daniela Otkolo, ua wha Egen Dias Pasi, ua nima Tevita Pangai, ua ono Daniela Pasek, ua fitu Will Pensini, ua walu Kotoni Stex, ua hiwa Daniel Suluka, tolu noa Moses Esuri, tolu taha Siosifa Talakai, tolua Devita Tatola, tolu Sisiwa Tauke Ahu, tolu fa Jason Tau Malolo, tolu nima Stafford Toa, tolu ono Christian Tuipulotu, tolu fitu Daniel Tupou, koe tolu walu ko Stefano Utoi Kamanu. E tok whiria ka wa inga e toko wa fulma whāmi he toko tolu wa fulma wālu koe ni ke nā wa inga e whiahu hipua mamani. Nei toi pehe whoke pule lahi putu ngāwi ke ngai ngai whaloto whanua e wholau e ngome mipa me he komiti ri ki whātaimi ki Inglani whatahama kau wa inga i ngai timi ku ngau rotonga kau i whainolo o i whiau hi e te nau toki kau whatahama timi i hiri koe ka kato a e whainolo. E whetau kia tongani mo whalansei a hawalo o katopa ki mua pato ki ka mata i whiau hi. Ne toi whamatala ato ki tā whisi ahi ki ngahi wheitu e nofo mo te wai e timi mate mātonga i Inglani no tonga i whiau hi. Ko timi tēnau based i he nofanga koe hotere koe nofai i Liverpool pea koe Filipe a St. Helens koe kalapu e nau toa ngai ki tau tau lupa mo kolo koe ia. Ai aku ia whai a koe a Christian Wolf pea oku ainga mea ia kau tangata kone tau whāna kulape koe ki ai. Pea oki nau tau lupa nau taki mua no popo ia tonga ki e whituko ia. Ai whai katoa tau pool game ki e whituko ia. Pea ku ngahau ea kai pe facility koe St. Helens. Koe toko ni lahi whukia ka ki tau toa. Koe wainga koni whapanga katoa pe ia e puranga tonga. Ai ufamore ko toa koe ni ki no kakato tau whatongia tau whanau pe mo no whoanga mo na ngahi mea ko toa pe whai ko toa pe e puranga tonga. Ai whiau ki koe ni. Pea ku tāpua ki lahi apito ai hoko St. Helens ko e host ia ke tau tolu. Ko hui ko ngarahe ngahi mea koe na tau mei totongi. Ange koe Jim koe malae koe ngahi whitu ke whai ai e teu e tamaiki rotonga koe ai wike. Ku whai ko toa pe e St. Helens. Wau pe mo mai nau toke tā ke tokoni ki e tau tamaiki whataha pe mo toke tā tonga pe kui uresita i Pitania ko toke tā whaosi pifret ke kau ngā tokoni ki hono toka ngā e tau tamaiki. E vei pā tongani mo Papua New Guinea, we resi pehe ke otmontu kuki, pea oktui malohi a whisiahi e aua tongani ke kua ta whainolo. Mei he malai koe a ka pulu unioni, o kulotonga i tongani ai hua malolo koe timi i kare tahi ko hale ti pole ke nei whalele ai ngahi polkalama tokoni mo spoti. Nei kawata ti pole ki e polkalama whaki nau spoti ai timi blues ke ngai apia kokone wesia mei he whatamaki nei hoko i sanuali ane awhi
Pena ni toi lama pe ke ngahi whamau sino a kapolo kehe o vai ai ne tau kei ilo he malai o a kapolo. No tonga nia ko kawa ti pole prokalama sipoti ko ia ai kolisi St. Peter's in Usina pe na whenga ke o atoa whanau wa inga mi tongani ia whainga malia ko skola sipi mo mau whainga malia pe iha nau tale ni ti a kapolo. O kehe pe foi project kia ko ia ko ai ulo tonga I eua vai tā mo mea ko whiriwhiri mea ka ureka ke mau o Tryline ni. Ego na connection na tomo St. Peter's I o Halani. Ai maha ko foi spot e hiva ke na o ave ka ureka ki St. Peter's scholarship. Ego foi role be te mau involve ai kono ko to famatalang ke CEO ai maho inga ke ia agreement nia mo toka ngai a kaure ka ko toa ke pu pressure e ngai ako kana ave a ki reka mitongani but they now look after reka ko ia regardless ka pau e mau hane kontule ke ose ne ako pe kai ke osi ko e ako e reka mo ne aka pulu he ula ta ka reka ave ki muri pe osi ko e na wako o ke mana kontule ki pa ko fafok mana tolu ai ko foi pressure level de mau teke ke ta no mo sio o pau ke finga wako ke ke na pain na tolu ya ke na tonga ka ose ya ko le ka sain ha kontule ki ko ta mo pa sai pa ko wa we foi pa foi ya ke no foi le ka nga u mo fasio pe to option pe ke le ka pe ne fok ma ki tonga ni pe no foi ko fi me allah ya ko te mau teke ta ni mi he foi ha ko na St. Peter's. Kege o ko tokon lahi a ti pole ke timi ai malisi ko ia fo hiri ko ia ai ne vai ne ilo mo tau kei I he akapulu ki he timi pe anani te foki me ngahi wala sipoti ma timi ke na ngawe aki ne kau fataha a ti pole mai fika ono ko ia ai olopele ki ko Shannon Frizzell ki hono toi langa fo ko ia ai kolisi a fo hiri ne wesia ko ia me he pe akola na hoko I Sanua Li pe te tau fa osi me he malai ko ia oi futsal. Na urungia te me futsal whawhanua atonga ni he na uruaki wa inga koe whiau hi futsal ai Oceania ane a whi. Hiri ano tā I nau tolu e Vanuatu a ke kai koe hiwa ke noa. Na e whahu e Rightly na pau e Tanners Alik mo Sandy me sau hakai e ua taktaha kai toki tāna ke atu e Camley Lehi, Lulu Sopuso, pe kia Bill Tamuri ai nau kai taktaha. Nei take Vanuatu I he malolo koe wa inga a ke kai koe nima ki he noa, pea nei mei lahi pe ai kai koe a Vanuatu, kana e fu maria pe ai tifenia a sitare ke tualau ma atonga ni. Ogu amanaki foki ke whepaki a tongani mo fisi I he ahoni. Koe sipoti pe ia ki he e whiawhini. Ko e ngahi ngongo pe I lea whatonga ka ki mua pe tau mawai tuto wakaingi pe hen ke ngahi ulu I ngongo. Mapuna ai kasa mo mau ke atmosfia o au ki kilomita e taha me mo ngā whikiristahi ka iang ko home reef. Ia I whakafuafuai te we sia mo vai I lolo whanua I mahina ewa ka hau kotupu me lahi ko I lala ahi lolo tongani. Pea malama ke toi wawea nge ngā we potu ngai ta mate a whime mea whatupa ke atonga ki ono whatatoloi hatupu anga o havela au ku hoko me he mea ngā we whai ono pōni ko ia koa o mai ki tongani I loa koe drone. Ko I ka kātoi pēr ngahi ngongo I he lea whatonga me leiteo tonga o loa ki mui wakai o maa whoki televisone tonga ki he huani o ke whaamuni au taki ko tonga pēr ngahi ngongoni ki loto whāli ko tonga pēr. Whamalo tu hui tau kei whi mai ka mō mea.